Anar malakenyam biya kamal kajan gwasme bana rwanya kon lat korodian bana keling mi bana lat gwasme a general update katin kon lat korodian and wala shanka wal diyesh ka faidi ron kina dangraw widi jan dangraw widi diyech mi jiram jidit ka no online tv channel gorjen wo gender subscribe ko de larde kan chamala shubkiji gorje en wo bade notification be alerje twany ka der shar bade ja tobi ka kor kam shelerje chijaling bana jome bana jaling ka ta dana de kon roini titi de kon kalong kamelat kon keje update ni amdera dun kirma yadit serpe kema yadit ke statement misha release ke roin misha la kuma South Sudan chikan la no nena kani serpe kema yadit jateka kana serpe kema yadit jateka dundo kana ben life ke dara roch chikala no jateka chikala no ramadan teket ko ba information dia la kontilin kon ke social media ramala no ci selbe kema yadi chelew awajen dol Somalia ka min influencer ke ramengai ka mitere which ka Kenya alo jene Kenyan cha chicken right kume mala kume Kenya ko de ramo de ka vat je Kenya taken ke freedom of speech en randere milar madere lar ko tele manangaten cha kume so Sudan jogo no kwa confirm ni je ke kwa je prove no kir me yadi jateka ko dong bi awla no na me shine laro she talk all these rumors ke role ke kain lat ke kum so dan ke kaini mugori no bi aka silent ke bi aka ja ke bi aka silent de yen statement de yen make de kir me yadi daraben ka live video dara right dara nation dara je jogono tateka manana chalat chi talk but in reality ala kume dun so Sudan ke kui selbe ke me yadi jen selbe ke me yadi teke joy mi di de puch awajen teke walte kana ko do brana chalat ke je but chicken rejaga kane tellerek kaje akan ngoda lat katin kon la lada ka muktaf cha jo mo cha ja ko na kanetin kon la kuma South Sudan an tur na me menen yana me tur kirma yadit kana sheka mo Josephine vice president me ci kira kwanya ne ka gwase dan cha ja kwanya kirma yadit alakan kan tur na me pan ano gwad me shika Dalton ke shawu kut kirma yadit shiko raiko de university mentere wika malakal ka panal de jelo gwade mewal university de je gwade dan tetene wal chaje woitin chae non gwad mo dong tie karek ka gwade dan ci pinche te ka rol ke je te ka rol mdire long wa university te guardian so ko kujimo ikala no university de je nyoko mo keje wa jenda no kanalat so turna me chaje confirm no en point de enkir ngode teka ka jawdana chalat akume mala kume South Sudan kwalar je yengo men cha confirm ka kwikel me yari da waja take badjen take LZ issue ke take joy chire mangai kona dindo tele statement mission mek baturne me ture me pan me chala do kene chika tika dol pan dong run wang ke shangder ke tiang kana kon ngaje go batte ke tanu shuko jendang ro tama la 20 hour so ka kuje mo bana ngaje no kirm yadi take joy da network bono jendere jen ke der lubat for now men chala da ken chikala no she talk Ramadan and lat remors mo ki ku police information is spread with Kenya mila with Somalia ka so jen jodan chikana kwena na money rajan bana nyoka milat kono gwasame bana jalate ka kui Minister of Transport ray wika South Sudan te ka jo mishalat gwasame mgor no de nywaka yakel wudenen yen tour de gwasame jen chalala makol ngai keje ko la wila jalede jen jo charlat gwasame ko en point shaja kwanya Ramadan te ka transport dung nyal mena dung pen mena reyer ala te ren yal en jel ka nyal ka torbel en jel ka pin kane shari
gwada dana dong de torbiel de jal keje gwada de rin yal de jal keje ko chare nyal sha ga bu disturbed so na me ajo mashalat ala lama call chela do jen be airspace dung so Sudan be jagang ka tindeben che question kula benena ka Dr. Lama call me ramano no bi airspace dung so Sudan ba lama gwa ngumu jaka no bi kuma Uganda bren yaleken be kana be wijo be ka so Sudan be kana be bom anyok tejo do diena ya nyog toba and point the Dr. Lama call ngum belel ka duoba danen liuna karen yal kon la jel ko karen yal kon ga tishe outdated kan cargo ne kon jel kana so rogan dial ka question to we ka ko karen yal dial ti na kana mi rambe transport bi yal ka gwara we ka so Sudan de shar de ga lat ko karen yal intamatu kan na re we ka so Sudan a chen karen yal je jen bo pen bana ba connected karen yal dan shit pen ka kor pen te paiwe me shenetin wan chekanak Dr. Lama call waram kel mishilat kamalakal chetting wan chegalad infrastructure shell road chejere alika watin wan long ajen do brana kwala kwan kaje ko shagu je no jen ram kel mubumbum mudde so Sudan de jeladika Dr. Lama call shelado wonena nika gwase dane ku so Sudan me ko independent ko je ko ntamate ko runwal ngwan ajeni kan so Sudan kan or yalaka ko dare airspace dung so Sudan la gola re nyala jel kaje dare jagang ajene cha jelon ka mu kwaje control barate me jene to bana jelon ka mu ko na control ko changa torbiel sorry changa re nyal ko la jel ganyal la re nyal Sudan la kana beten re nyal Uganda bigeten re nyal Kenya bigeten tele ka permission ko kum so Sudan ka kwijamo re nyal ti diga kapchong re dan wo tele we mu ko na control right now jene ntama ban jelon ko mu ko na control ban je manage airspace dan tele re nyal mi shadun dan mi benten je jo mo je kwen Dr. Akol chela do nena ajene man yamman gorke o be yikte kaneti la professionally to bilet ka aviation sector ne to bilet kerenial tangai kamandan let kana chabu kwanya na ka corruption ano na me gaddamar ganyimar amada whatever katalaje professional mijel ke je ke talaje skill kala dan le na ke je ajara momo be yikte be yik fit ka position dan an temen lade so charwaj mo che lat ajene field ko non gwarke biramo mo to ka field mo jaram dan biladon gwad mo ko kanen jen do brana ba airspace dung so Sudan ba je kulere aleka jela de no che we ko run tun wan tele me share aleka ajanna me appointment di lon ko en airspace dan dung so Sudan karun jen dangro ajene tele ram gang chaja gang en re nalbe jale jale je wen tamma shi ma ba tini joy ke je ba de tini kuma ke je ko do ba dien bana we dan bana je gangone chajo mo chaje kwen Dr. Lama call ko gor jen o de je nywa ke ye ko do ba dan shelat ke je GUK which is shall ke UK United Kingdom te ga jom ji kana la no ne ken shi ken bi je re we ka so Sudan ken bi ke re we ka so Sudan alo bi ka so Sudan bi kana gang ko so Sudan che take embassy ne tun wanta ji jenten tama tishi tere which ka so Sudan che ke United Nation ci kana gagane ta ga tun manan Netherlands Germany man wi dial ko ken antama shi UK United Kingdom ci kala no bigan wot committee re wi ka so Sudan alaji British kan bi tere wi ka so Sudan ko so Sudan ngode tere kori kan bi ga te kana kel chikan jomo chikana kwen men bana kula ngai gwaseme ka kwi UK alaji United Kingdom kenji United Kingdom te ka jomo chikon ling chikana lat ka chanka welngwan ka faidi ron kina dangro jandangro widedi roje chikan lat medan chikan lat no te ka yutu gor ken ka kuma so Sudan dio jena mo de kon gor no bana jangacha ka yur sho gudi gor ka mo anetin kon tila ji UK ke ji United Nation sorry ji United Kingdom ko ji United Kingdom ken kon lado ken chicken bi jere we ka so Sudan ko so Sudan ngode re shucha ka gwan me shewe chikuma so Sudan che den ka yo to kan ngaj bo anetin kon tila citizen re we ka so Sudan yo to chicken ka den ka den ken ka bang mo shala Afrixim bang
Afrik Simbang jene bang melana dentin ka United Kingdom Michigan kan yo to wa chakalet kui mental ke COVID-19 pandemic ge to ke 2020 wa chikan yo ro gan ga jadan ke kirma yadit no ka kore shu ko yo ko ken gan den bo ko do bodan dong de we so dan da ron yam ke je kan yo de kan ga den ka dial wa ga yo shop ke kurdang bakel wi de jandan di jude baro $1 million 657 million US dollar chicken ka den ka kwi African Export Import Bank mutual ke Afrik Simbang jen bang adana den so Sudan denetin so ka kwi jamo ka go ne yo to shop ke 657 million US dollar te kan kuma dung so Sudan kan ro yale ka ko baga tup ka karun yalati wala kana gorno bika right ke kuma so Sudan ko de yote de European but no shi kuma so Sudan ja gorno bika right ka ji UK la yi United Kingdom amena mo ji United Kingdom shi go court mu kwala shole the Royal Court of Justice wa ci go tin shi kan jo mo cha jo latin lo cha lu mo cha je lu cha kuma so Sudan cha je ku jor cha ga jogo no biya yote 657 million US dollar biya ga yi European biya ga kam Afrik Simbang namo jom chikana lat ka dobo dan en chaje lat keje namani magoro bukum so Sudan ba banyo letten ko mo te chikana yalaka name ba baje longa ka gwasan teniam name jom de yeneling ka kwi United Kingdom en shelat no chikan bi jara wi ka so Sudan bu te kel ka so Sudan kan woda gor ken den misaden yoken kuma so Sudan Leren joga kon gwasame barodan yokomuku kor dan di remind barodan remind ka ta dan entu kuma so Sudan ka jentama kuma so Sudan ka jen gwasame che stable murai kona ka kwijamo kirma yadi take condition critical condition ban ngoda kan confirm gwa shirkemen ci kona ngach dio je miteke statement bi kan release wale bana je kula ngach an wale shanga weldiech ka faidi ron kina dangraw ude jan dangraw ude dej bana nyoko meje kon ka kwilatin ko ken ka gwasen be en chuje paro jen o jen be subscribe ka bi notification bell buje twany ko de lertiti de kan cha chup gwanten gor kon ken ode ko ten be atakamal bye bye